In the 1950s, the faith and the lives of the Kapampangans were threatened as the province of Pampanga became a breeding ground for communism. During that time, the Most Reverend Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the Diocese of San Fernando, recognized the social unrest in each family and parish he visited. He thought of something that would help fight the pressure of communism and socialism in the province. He founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, on the third Sunday of February 1952. Together with the Cruzada, the Damas de Caridad was founded, with them being in charge of collecting the lamak, or the voluntary offerings for the less fortunate. Such title was chosen because it fits to the current situation of the whole province, which at the time seeks for remedy, remedios, or kapaldanan. The crusade commenced in May 1, 1952, using an image of Our Lady in the parish of Barangay Baliti in San Fernando. Holy masses were celebrated. Praying the rosary was endless. Missions were conducted, and the lamak increased exponentially. This is what the Virgen de los Remedios brought in every town she visited. On the 23rd of November 1954, the Crusade of Charity and Goodwill was renamed to Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. A new image of Our Lady was introduced, together with the image of Santo Cristo del Perdón. This is to remind the people that the Blessed Virgin only leads us to Jesus Christ, ad Jesum per Mariam, and to remind us of the repentance and reparation for our sins. As the crusade went on, the marks of communism began to fade. In every house that they passed, replicas of the Virgen were enshrined near the main door. Many were converted, and various miracles were believed to happen. Because of the deep devotion to the Blessed Virgin, Bishop Guerrero requested that the image be canonically crowned under the title Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan, Mother of Remedy, Joy of the Kapampangans. Thereafter, the decree was issued on July 15, 1956 by Pope Pius XII. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds and was attended by all of the devout Catholics in and out of the province. During the calamity brought by the Mount Pinatubo eruption, the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón became the refuge of the Kapampangans. They again became the faithful's remedy during that devastating period. Today, we turn once more to the Virgen de los Remedios, that we may find remedy in her and in Jesus, the Santo Cristo del Perdón. Let us remember that never was it known that anyone who fled to her protection, sought her help, and implored her intercession was left unaided. Santo Cristo del Perdón, have mercy on us. Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula
ning Kapampangan. Pray for us. Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Reynaldo Quizon Sr., Revelino Mercado Sr., Lorenzo, Jonalyn Tayag, Rosalina, Zenaida Tayag, Lucy, Lolita Tayag, Cesar Sr., Malyari, Roy Aguas, Nilo Fecolina, Ike Montserrat, Federico Elisa Amin, Ignacio Filipinas, Noel Macabali, Reyna Rio Llanera, Renz Nicole Culas Tayag, Jerry Austria, Olivia Rosales, Teresita Cecilio Sr. Angeles, Nancy Cecilio Jr. Angeles, Bong Gonzales Jr., Jinley Sampang, Bergonyo Aurora Lusong, Anita Sembrano, Elita Gomez, Remyo Trinidad Malonzo, Juanito Bukad, Rolando Gomez, Roberto Gomez, Tomas, Juliana Gatpolintan, Mario Celis Gonzales, Cesar Muñoz, Celestino, Apong Tantu Dison Jr., Oscar Sr. Maniago, Ligaya Ibe, John Emmanuel Montano, Romulo Atina Faith Gamboa, Gaudencio Sunga Sr., Sabas Lolita Reynaldo Holanda, Angelong Malyari, Avelina Manalo, Carmelita Gorospe, Ricardo Clarita Rodrigo Ive, Cornelio Juanita Gorospe, Eugenio Elisea Sampang, Ederlinda Honorio Sampang, Estela Gomez, Mary Grace Gomez, Marcela Talagtag, Revilin Enot, Asir Tiki, Kylie Elise Navarro, Berlin Colis, Angelo Carona, Imelda N. Elita, Agnes Malonzo, Homer Punsalan, Benito Marita Mamangon. Pamelataning kayang pari at makyabe, kimpamagkanta kimpamuklat adalit.
Kaniting misa, yabe tamo ka rin kay katamong panalangin, ing makatuking kayadwanan. Panalangin tamo, ing mabunga at makabaldugan na pamandalo, ding bindu, king kay katamong parokya, king pamanimuna, ding kay katamong Damas de Caridad, ang pong Caballeros de Cristo. Panalangin tala naman din kay katamong katikista, ngayon pagmasasyan tayo yung kapiesta ng San Lorenzo Ruiz at din kayabe ng Martires. Ipanalangin tamo naman yung alangangang kapaynawan para king kaladwan ng Rufo Macaraeg Jr. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, king lagyunan ng igpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Ing ginu mantabe ke kayo. At keka ang timurin. Mitipon tamo ban pagmasusyan tayo, ing kadwangpulot anam ng Domingo ning karaniwan na panahon. King katahimikan ganakantalang ngayon ang pontisyan din kay katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit etamo mekiramdam at mekibat, karing sayingsing at daing ding kapatadtang pakakalulu. Mawad tamo ngayon pakalulu at kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikit mo king mataring palpikasala, ingkawurang matanggap at mipatawaran, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo, ikit mo ing alang bulad ng pamangailangan makirake, ring kalulu, king biening komunidad, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikit mo ing pamangailangan ding tupang alang pastol, king metong atok yandat apanaligan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alang angga. Amen. Katas-katasan, king yatong kapayapaan. Manalangin tamo king Diyos para ka ring mapaglunos at maganakang puso. O maganaka at malugod a Diyos, inganak mong Yesus, mibangon niyang ibat king kamatayan, at sasabyan na kaya kaming lawan mi ing pamangailangan daring kalulu, at dinan milang pamangan at inuman. Karela, akilala miyasana ing kekang anak, ban luguran mi at lingapan. Gawan mong maluka ring puso mi, ban atalastas mila ring mangaya pabage, abinye mo ke kaming alang bayad.
Kapamilataning pamanatadbing tula at katimawan karingatyu king pamangailangan, ipakit mi sana ing kekeng kapasalamatan. Itiyaduan mi king kapamilataning ginubing Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyempon magari kambemo at ting banala Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. King mit mong kasalpantayanan at malala makapanaligan, makiramdam tamo po ngeni, king ama na ning Diyos. Mayap ayabak po kay kayungan. Pamamasang ibat king libro ning Propeta Amos. Ingginong mayupaya sa sabyan na iti. Makalunos ing mapalyari kay kayong makaswelong mabebe king Sion. At karing magtamasang manuknangan king Samaria. Makalunos ing mapalyari kay kayong kera-kera, karing mga lambut yung katring, kelupkupan garing, at sawasawang mamangan king karning bisirong tupa at bisirong baka. Tutu kayong mapad gagawang kanta, Antimoy David, at babagayan karing alpa. Miminom kayong alak karing kopang mga ragul, at gagamit kimpe kamabanglong diling pabanglu. Dapot, na kayo manlulungkot, karing kasiran adugbaking Israel. Inyai kayo, ring mumunang diling miyugse king aluwang bansa, mitok nang nakanita, ing pamagpiestayo at pamagbanketi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, purian meng Ginoo o kaladwa ko. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo, tapat ya kapilan man, potang mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyang pamangan karing danupan. Ing Ginoo, yang mititimawa karing bihag. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo, pasalan no mataring bulag. Ing Ginoo, babangon no ring may bigu. Ing Ginoo, kaluguran no ring makatuliran. Ing Ginoo, ingatan no ring dayuan. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Sa saupa no ring may balu at may ulila. Dapot ding balak daring marawak, lilipunan na. Ing Ginoong ariya, king kapilan paman. Ing Diyos mo, o Sion, mag-ariyang alang-angga. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo kang Timoteo. Tawon ning Diyos, magkapilit kang mibyebye, king katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kapibabatan, at kamunglog. Daptan mo inganggang agyo mo, king ligligan, alang-alang king kasalpantayanan, at kamtan mo ingbiye alangangga. Uling para kaniti na kainawas ning Diyos, anyang pisyag mo ingkekang kasalpantayanan, king arapan ding dakal a saksi. King arapan ning Diyos, ababyebye, kiring sablang bage, at king lagyo ng Kristo Jesus, apepatutu king arapan ng Poncio Pilato, yuyutos ko keko, tuparan mo ing utos, at papanatilyan mong dalise, ingalang pangat at so, hangga king aldo ng panyatong ning ginuta mong Hesukristo. King mituldong aldo, ipakilala na ningnuan at bukod mayupaya, ing ari ring sablang ari at ginu ring sablang ginu. Yamu bukod ingalang kamatayan at manuknangan king aslag ay alapitan. Alapang metong mumang menakit na keyo o malyaring manakit keyo. Keyo ing dangalan at ing kayupayan alangangga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo ngini bang parangalan ning mayap pabalita.
I Hesu Kristo, agyamang mi bandiya, meging pakakaluluya, alang-alang ke kayo. Ban mi bandi kayo, king kapamilatanan ning kakaluluwana. Kaluguran kong kapatad, ingginu mantabeyo ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nang migsalita karing pariseyo, ating meto nga taong mabandi mimalanmal at labis-labis apamangan aldoldo at atin mo namang pulubi milagyuan Lazaro mitmuyang sugat at atsulele ng pasbol ning mabandi. Bisayang makapangan ang giyang king mumug mananabu ibat king lamesa ning mabandi. Aliwa mo ito, nune lalapitan de paring aso at didilatan doring sugat na. Meteyo ing pulubi at delare ring anghel king siping ng Abraham. Meteya naman ing mabandi at mikot-kot siya. Libutad na ning pamagdusa na king Hades, tinalangaya ing mabandi at igit ne king Marayu y Abraham at Ilazaro at yu siping na. At nga nang kinulait ning mabandi. Igpang Abraham, malunos ko kanako. Utusan niya Lazaro, baneng basan danum ing sepo ning talirina, at parimlane ing dilako, uling magkasakit ko king aping ini. Dapot sinabi ng Abraham kaya, anako, ganakan mo king kanitang atika king yatu, migpakasasaka king mangayap abage, at Ilazaro, mi bataya king kasakitan. Dapot ngeni, mi paligayan niya keni. Kabangi ka naman, magdusa ka. Bukod pa kanita, king sablang yan, at yupilatan tamo ing metong amaragul abangin. Inya ringat tsukeni, ela makapuntaken. Adeng at tsuken, ela makapuntakeni. At nga na ning mabandi. Nung makanyan o pang Abraham, ipakisabi kong mayap ing papuntan may Lazaro king bale ng tatangku. Uling ating kong 5 kapatad, alalaki. Itubudye ka rin, banong dinan babala, kanita, ila muman, elamiras keting lugal ning pamagdusa. Dapot sinabi ng Abraham kaya, atilo karela ri Moises ading propeta, pabustan mong makiramdam karela, sapat ita nga ng mekibat. Dapot, nung puntala na laning meto nga sinupling mebie, sumisila at painggulot king karelang kasalanan. Sinabi ng Abraham, nung ela makiramdam kang Moises at karing propeta, ela mo naman maniwala ang giyang king mete sinubling mebie. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tapot makirandam king humilya.
nung pekiramdaman tala pong masalese, ding pamamasa, lalong-lalo na, ding ama nung payabot na kekatamu ning Gino, kapamilatan ning propeta Amos, at ing talimhaga tungkol king pakakalulong milagyuan Lazaro at king Makwalta, mekad ako tang tamo. Talaga bang kasama no ning Diyos ding taong makwalta? Eno wari buri ding mabande. Eno wari katulan ning apong Gino ding mayupaya. Panayawaring makapanig ing Diyos karing pakakalulo. Lalong-lalo na detang alang boses at enapansin ning lipunan. Bang kanita, manakita mong pakibat, kaniting kutang, misan pa pakiramdaman tala ding pamamasa. Magumpisa tamo kang propeta Amos, ingausan dang the prophet of social justice. Ngana, makalunos ing mapalyari kay kayong kera-kera karing mga lambut, akatring kelup kupan, garing, at makalunos kayo, kayong sawasawang mamangan, karing biserong tupa at baka. Kanyaman nyo bye, panelam chap, ampong wagyu, ing kakanan nyo. Nga na pang migsalita, miminom kayong alak karing kopang mga ragul, at gagamit king peka mabanglong pabanglu. Kasusyalan nyo nga nawari. Dapot, enako man lulungkot king kasiran adugpa king Israel. Kabang magpasasako king manyaman na biye, yun no man pansin, ding kasiping yung bale, kamaganak yung magkakasakit king kakaluluwan. Inya nga na ning Gino, kayo ring mumunang miyugse king aliwang bansa. Kani tayo takman ing masakit abye. Tuknang na kong magpiesta, ala ng bangketi ing malyari kay kayo. Kabagsikda at pangataram deting amano. Ala na kang busbus sa butol nung eka manandaman kareting makapanasakit ayamano. Makanyan mo naman ing ebanghelyo. Dimdam tamo nung makananong mi bayo at mi baligtad, ing kabilya ng Lazaro apakakalulu at ning makwaltang alang lagyu king ebanghelyo. Lawen tamo ing milyari. Kete king yatu, sawasawayang pamangan ing makwalta. At Lazaro, halos mateya king danok. Makasulod ya kanong mga santing at mga malaimalan ing makwalta. Samantalang Lazaro, gusot-gusot niya susulod. At sugatan niya. Masalese ya biling makwalta. At Lazaro, magdusay tulid ning kayang pibale-bale. Didilatan dala, ding sugat na, ding asong lalapit kayo. Ene manrugu pansin. Ene manrugu si kaso. Eya man melunos, keng makalunos ng kabilyan Lazaro. Ene seupan ning babandi ing pakakalulong Lazaro. Ni ditak apamangan, ene dekayanan. Samantalang sobra-sobra at labis-labis ing kayang pamangan. Ing panenaya namong Lazaro, yapining mumug amananabu king kayang lamesa. Patita, pigkayit na. Uling, meging manhidya. Uling meging ganidya. At
alayang pakyalam king kabilyan ng Lazaro. Ing balo na mo, ing sarili na. At nanong milyari, pareho lang mete, at mi baligtad, ing kabilyan da. I Lazaro, ing kalulo, kaya beneng pang Abraham, king kayaryaning banua, at yusiping na. Samantalang ing makwalta, ing mabandi, magdusaya king Hades, ing lugal ding mete, magdusaya king api ning impyerno. Kutang, nano talaga ing pake dareting pamamasa? Nano talaga ing parasan deting mga taram at mga bagsik at makapanandaman ayamano? Muna, makapatungkula karing mabandi, karing makwalta, karing mayupaya, alang pakyalam, karing karelang kaparang tao. Ing parasan da pala deting pamamasa, ang makapatungkol karing mayupaya at makwalta, yapining miyaslagan la kaisipan, makaisip la, at ayalak da ing karelang pamagkulang. Aminan ing karelang kamalyan, at tanggapan ing karelang pamikasala, at magumpisalang malunos, at pakit lunos, malasakit at masabal, karing kalulu. O yan pala ing parasan dareting mga sakit ayamano. Bangkanita, sumisila at magbalik aluk, ding mabanti at mayupaya, ameging manhid, king kabilyan, ding kalulu. Mipaga na ka karing mabandi at mayupaya, at king balang metong kekatamo, king mikakapatad tangan, at atintamo mong metong igpa, ingigpang at tsubanwo. Uling mikakapatad tangan, responsibilidad tayo ing metong at metong. Aliwa mo ding sarili tamo, aliwa mo ding pamilya tamo, nune ing balang kaparang tao, lalong-lalo na ding mga lati at pakakalulu. Nga na ning Tagalog, kapwa ko, pananagutan ko. Kapwa ko, pananagutan ko. Uling atin tamong kaugnayan king metong at metong. Inya, ding daranop, sukat talang pakanan. Ding mau, sukat talang dinan inuman. Ding alang masanting ay malan, sukat talang piblasan. Ding masakit, pakasukol, sukat talang pakibalitan, komustan, at nung atintang oras, pagsarian at dalawan. Ding alang bakal, dinan talang bakal. Ding alang panyaling panulo, ding alang pamayad doktor, sa upantala, nung atintamong akarapat. Ing panagkat na ning Gino, karing mabandi, karing mayupaya, at kenumang tutuki kang Kristo, yapin ing akit taya sana at aluguran Yesus, karing peka kalulong dili, busal tamo. Uling agpangking Gino, malaut ng malaut ing gap, daring makwalta at kalulu. Ding makwalta, eno kanumiras king kayang kayarian. At ding kalulu, eno miras king kabilian ding makwalta. Inya, naning panagkat na, para-pareho ta ka nung kailangan makiramdam, king turunang Moises
at ding propeta. At king turu ning sinubling mebye. Nano ito? Magmalasakit, magmasabal, king metong at metong. Misan po kanu ating metong abalen alimbug at mata sa matas ing danum adina tang king balen. At ating kanong metong abale amaragul at matas. Yanamo kanong mitagan karing pibale-bale napadisan ning maragul ay albug. Inya ing makibale biklat ning kayang pibale-bale karing kayang kasiping bale. At, siyempre, uling bisa lang miligtas king albog, menikla king pibale-bale ning makwalta. At kapanikda, apansinan da, daragul na naman ning danum king first floor. At ikit dala, deng salaset, appliances, ref, at miyaliwang mga malagamit ning makwaltang tinanggap karela. Inya na nung gewara, tinasdala king matas alugal. Miligtas la, ding miyalbugan, apakakalulu. Miligtas la naman, ding gamit, ning makwalta. Tutupo ing tuturuna, ning Second Plenary Council of the Philippines. Potang pisasabihan ing relasyon, ding makwalta at kalulu. Ala kanong kalulong-kalulu, alang ay biyesawop. At alam mo namang makwaltang makwalta, mangailangan sawop. Mekad nung kalulo kang kalulo, ala kang pera, ating kapamuring IBA. IBA mo yung kekang serbisyo. IBA mo yung kekang oras. Yung kekang sikanan. Nung biyasa kang magluto, maliyari mo ang pagluto, ding mabandi. At nung makwalta na ka man, ang giyang atinangan kekaing ega na gana, kailangan mo pamuri ning saw, ding kapara mong tao. Kailangan mo pamuri ning serbisyo, ding alang-ala, at ding migit, mangailangan. Potang ing kalulu, sa saupaning makwalta. At potang ing makwalta, pagmasabalaning kalulu, ditak-ditak, mababawas siya, ing puwang pila tanda. Nempong daratang a Webis, October 2, datang yaketi ing Cruzada de Penitencia y Caridad. Ing metong na pong parasan niting krusada, yapin ing bawasan, ing malawot dampuang, ding pakakalulu, at ding mabandi. The crusade was meant to bridge the huge gap between the poor and the rich. Ingaisip na pong paralan ning mumunata mong obispo, yapong Cesar Maria Guerrero, yapin ing lamak. Deng damas de caridad, ilang tibura ng mangalap lamak. At para kanino yung lamak? Mo para ka rin kay katang kamag-anak. Mo para ka rin kay katamong kakaluguran. Ing lamak, makaparikil, karing peka, kalulong dili ning parokya. Inya ilang yuna tamong dinan lamak. Ban panandamanda, king kabilang la, king Santa Iglesia, at agaganakan la, ning Santa Iglesia. Kaya rita mong tinanggap lamak, ita mo naman, deng mangalap, tumipon, lamak. At sana, ang giyang ing peka kalulong diling pamilya, ang giyang peso siya mo, o 25 centimos, nung babiede, tanggapan tayo. Bangkanita panandamanda, king ilaman atin lang ayambag at asaw,
karing kalupadang migit mangailangan. O yan sana inggisingana kay katamo ning pamamye at pamaglikom lamak. At nung eta midinan, eta magtampu, eta tatabog, eta maginakit. Nung atin kamuren, sana mamye ka namang lamak, karetang kasiping mong bale, kamaganak, amigit, mangailangan. Bangkanita, kalupa na ning Ginoo, itamo ing maging mismong lamak, karing kapatad tamong pakakalulu. O yan sana, ing diwang gisinga na ning krusada, at lakwana ning krusada, kabang daralo ya kay katamo, kilub, ning daratang abulan. Manatili ko pong pakalukluk at ngayon po gampanan tamo ing pamitubod at pamanalangin para karing kay katamong Damas de Caridad at Caballeros de Cristo ning kay katamong parokya king pamandalo ning krusada ngayon banwang iti. Ausan ko po ngeni ding kay katamong kapatad mayawos banganap kaniting tungkulan. Kayawos na po talakadla at munta ko po ngeni king arap ban kanita ipanalangin da kayo at bendisyonan. Ding kapatad tamong Damas ampong Caballeros ameni batan king San Miguel ding miyasawang Tony at Alice Matris. Ding many batan king Sabanilla, ding miyasawang Edwin at Annalisa Simeon. Ding kapatad tamong many batan king Divisoria, ding miyasawang Franklin at Fanny Tonggol. Ding kapatad tamong many batan king Sitio Mabalukok, San Vicente, ding miyasawang Nilo at Irene Maniti. Ding kapatad tamong many batan king Nueva Victoria sa Bitanan, ding miyasawang Ernesto at Jenny Lumba. Ding kapatad tamong many batan kedi king San Vicente, may kapatad lapu, i Mr. Paul Daniel Belia, ampo ni Miss Colleen Aidene Belia. Ating kapatad tamo pong many batan king Masamat, ding miyasawang Reynaldo at Cristina Malyari. Marapla po din kay katamong Damas, ampong Caballeros, king altar. Marap ko po Kenny. At itamongan po, talakad tamo. Itas tala po rin, wanan tamong gamat, at ipanalangin talat, bendisyonan. O banalaig pa, pasalamatan da ka, uling mekibatla, deting kaya kaming kapatad, banganap, anting Damas de Caridad, at Caballeros de Cristo, ngening dumaloy, kaya kami, ing krusada de penitensya, i Caridad. Lalam ning pamanampun, ding mindu, ing Virgen de los Remedios, ating Santo Cristo del Perdon. Ipanalangin mila, ban dinan mong masikan na pamikakatawan, malino kaisipan, at maragula kapibabatan, kabang panimunan dala ring mialiwang aktibidades, kabang atsuya king kaya kaming parokya ing krusada. Antabayanan mula king pamamierang lamak karing peka kalulong dili, a miyembro ning kaya kaming parokya. Sa upan mula king pamanipundang lamak at pabakal, karing mindu, anting saup mi karing pakakalulong parokyanos ning parokya ng San Miguel Arcangel, karing king Anao. King pamanimudada, kambeding opisyalis ning Paris Pastoral Council, ading mialiwang Chapel Pastoral Councils,
ning kay kaming parokya. Maging makabaldugan niya sana't mabunga ing pamandalo ning krusada king kay kaming parokya. Ipagkalugmo ing grasyang kailangan da, ban agam bananda iting mabayat, dapot makabaldugan a katungkulan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Marap ko po ka rin tao. Palakpakan tala po din kay katamang damas ang pong kabalyeros. Malyarin ako pong magbalik ka rin kay akong lukluk. Ing panalangin ing balen, talakad tamo. Manalangin tamo king malugod tamong igpa, ing talapagluwalo karing may balu at may ulila, ing mamantabe karing mapakumbaba at dayuan, ing sasaw at lilingap karing pakakalulu at mangailangan. Nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king meto nga makapropetang siwala king Santa Iglesia, banieno pahintulutan maramusak ding kalulu ni milelela king katahimikan, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin makabuklat dang kaisipan ding mamuntok ding bansa, banding sa blangkwaltang masisira karing sandata ning kasiran magamit laking ikakayap daring memalen. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para maging makabuklat a palad karing sablang biyayat agamat karela. Maging pamikaluguran o king pamanyawd sawop, matulat asan ng tanggapan at katmuan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring makabuklat a puso king sablang lungkot, king sablang takot at pait alub, ban maging panulo tamo king lagyuning Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring makabuklat a mata, ka ring mapakumbaba at mangalati, ban galangan tala at ibalik ing dignidad da, ding tao at ding anak ning igpa at tsubanwa. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring komunidad, anong nuri mi bandi lilingapan doring kalulu, at ding kalulu tuturo dala king mabandi nung makananulang maging mapibabata at manalig king Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatad tamayang unakimbi. Ipagkalam na sa kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon ipuadwan tamo'y sarili tang kapag nasan. O Diyos sa igpami, sa upan mo kayang gumamit karing mangayap ng bage niting yatu, ban apawimiya ing puwang pilatan ding mabandi at kalulu, uling anak mo kayangan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kabang darawan tayong sarili tamo, king kapamilatan ng tinapi at alak, ikanta tayong dalit, king pamagdala ka ring ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuy tindawon karinggamat mo, ki kapuriang pong ikaliganing lagyuna, ki kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulu, tanggapan mo reting ayin mi, at gawan mong pagmulaning kanwanan para kay kami. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo kay kayo. At keka antimuri, Itasyo la ring pusoyo. makatas na laking ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu, adios tamo. Itiit karapat dapat ang matulid. Tuneping karapat dapat ang pon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karino igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo, ing kekang dangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbali kay lubkeka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban nating kalupa ming taong makapagligtas kay kami, king kapahamakan, at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel, ning banwa, ayampang da, ing karelang panalangin, ning kapanyamban. Kabang magsayala arapan mo, kapilan man. Misuge sana ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, kabang aming masayang kakanta. Si Claude, tama po. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo saan nareting ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko. Piraso ne, at pinyene karing kayang disipulo nga na kuanan yeti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo, kaya pasalamatan at pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, wanan yeti, ikayungan at pinum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Daya ng Kristo, ikabos mo kami.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apating papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayamo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawb keka, ding kapatid ming miyampang kaniting misa, ading anak mong ipanalangin mi kaniting banal akapagmasusya. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, San Lorenzo Ruiz at ding kayabe ng Martires, agaganakan mit parangalan king Aldoiti. At inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting mikakapatad at tinipuning Diyos ay patamu, kaya abe-abe tamo ngening manalangin. Et isuli antibanwa kakanani iyemke kami ikalungeni ipatawan mo
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginubing Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, unelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabe kay kayo. At kaya ka, antimurin. Bakit tangining may kakametong tamo, king kapayapan? Kapayapan, kaya kayungan po, peace be with you. Si Claude Camo po. Yoing kordero ng Diyos, yoing milalako, king kasalanan ng yatu. Mapalad na rin mayaos magisulu, king apuna ng kordero.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, manan na sanang iting Eukaristiya, nung numi papasyag, ing kamatayan ng Kristo, pagdala na kayong kaligtasan, at gawa na kayong kametong na king ligaya, uling ginuya, ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kapabalwan. Unang dili po, dakal pong salamat, karetang inambag tamo king kaya katamong second collection, para karing kapadadtamong katutubo. So, kaya po king San Vicente, kaya king parokya, may kalikum tamo pong 5,707 pesos. 5,707 pesos. At king mabilog pong parokya, may kalikum tamong 28,723. 28,723. O dakal pong salamat. At pasibayo po, kumbiranda kayong makyabe, king paman nanggap, king pamanyalubong karing bihindu, nang daratang Webis, October 2. So pilata na po ning alas 5 ning abak hanggang alas 5:30, itipon-tipon tamo po, king boundary na ning Parian at ning San Vicente. Karas na po, kaya tining prosesyon, maganap ing rito ning pamananggap. Ida pong bengi, alas 6 na po ning bengi at tintamo pong misa keti king pisamban. At kaya kaba na po ning pamagdatun ning krusada keti, at tintamo pong misa itang alas 6 na po ning bengi king pisamban. At kukumbiran na kayo pong makyabe, karing kaya katamong miyaliwang activities. Dakal pong salamat. Ngayon po, manatili kong pakalukluk, awsang ko po deng katikista, muntala kaya ni King Arap, deng hanggang katikistang sinimba. Ngayon kapiesta ng San Lorenzo Ruiz, ing mumunang Pilipinong santo at martir, ipanalangin talat bendisyonan, dening kasawag tamong manyese, king biyedang kasalpantayanan, ding kaya katamong anak, mag-aral ka rin kaya katang miyaliwang public schools. Talakad tamo po. So, den pong katikista, ito po yoring buntukyo, at itamo pong sisimba, itas tala rin manantang gamat, at ipanalangin tala. Duwan ko, ginong Diyos, ari ning at pamuntok ning banwat yato. Kapamilataning kay kang anak, pigdala mo keng kaligtasan, at king kayang banal na espiritu, tatayran mo kami king sablang katutuan. Ding kay kaming kapatad, itugtog mo ing lugod mo't pakalulu. Sa upan mula, reting kapatad mi. Amang kasadyang sumaw, king kekang balayan, ban sumulong lakasalpantayanan. Ipabal mo karela, ing kekang bendisyon, at linisan mo puso, badang apasyag, ing kekang amano, king aldoldorang pamibyebye. Sa upan mong maging tapat ng saksi ning kasalpantayanan, at maya papialimbawanan king karelang panugali. Paintulutan mong idakera ing karelang kasalpantayanan at lugod, karing karelang pamilya, kakaluguran at tuturo, king pibalebale, eskwela at king kaya kaming komunidad. Mananasaanang ding karelang amano at ding karelang biye, tayrande ing kekang balayan, king lalong masikan, akasalpantayanan at lugod. Kapamilataning karelang obra, datang sa ake kaming kairian mo, at tayranda kayang sumuyo keka aldoldo. O maluguday pa, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin, adarawon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, king kekang banal ay espiritu, ing sablang ligaya, keka, metong a Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Parap ko buka rin tao. Palakpakan tala po din kaya katamong katikista. Inginuman tabi kaya kayo. At keka, At antimuyo. bendisyonan ako ning lubos, mayupayang Diyos, ingigpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.